Mislim da sam u nekoj od svojih gostovanja pominjao ljude koji su kao mršavi, a zapravo su bolesni, i ljude koji su pretili, imaju viška kilograma, a zapravo nisu bolesni, nego su metabolički su zdravi. I sad kad govoriš o ovom pretakanju ugljikohidrata ili njegovog pretvaranja u depoje masti, ja to pokušavam kad sa svojim klijentima razgovaram da im prezentiram, negdje sam to pročitao, naravno nisam ja to sad izmislio, kao da ta naš depo za mast je zapravo kao neka kada. Sad ta kada može da bude kada u tuš kabini koja može da primi jako malo i može da bude džakuzi neki za 6 osoba. I u zavisnosti toga kakva je naša sposobnost da pravimo te depoje u potkožnom masnom tkivu, zavisit će gdje će se prelivanje masti desiti. Ako je naša sposobnost da to pohranimo u predjelu abdomena ili u predjelu stražnice, bedara, minimalna, drugim riječima kao tuš kabina, onda će sve ostalo što se bude stvaralo krenuti da se stvara kao oko organa, kao ta viseralna koja je mnogo opasnija. A neki drugi opet imaju sposobnost da pohrane džakuzi u predjelu stomaka i da zapravo nemaju masti oko organa. I imao sam prije par dana, jedan par je dolazio iz Zagreba na testiranje i ona je onako skinny, on je onako malo ima par kilograma viška i kod njih je bio upravo takav jedan nalaz i onda ona kaže, a vidiš sad mi je jasno, mi kad smo vadili nalaze krvi, kao moji nalazi su katastrofa, njegovi nalazi su puno bolji. A kao ne bi čovjek očekivao, jer kao kad ga vidiš, kontaš da je bolestan, da nešto nije u redu. Zato što je kod nas negdje stavljen znak jednakosti između debeo bolestan, mršav, zdrav.